Sinna cyfan cawsir Bùrach for stiúd rio na Whyte agus hwg mi neich reidd sŵntach. Hawf mi ffadach gynt rhaid sy'n mynd oed yn treg riawr yn gyma dwlich ein cwyw gyd fydw gael. Selem ik heel, selem ik ger oran haun ha dwlich rwt mi en Leis. Reinjat gyma ha pisen je ha dwlich, ha lemen yn syos ik na sopranos, fain syos, Sin rút big dúlich in raun, sin er sin gimri chéine far a vilna fyr, far a vit a Leis yn Porstein, is charw sin choferist. Ach sé ára na haun, is ha cain ac ymwyd sion ar y fasyn hyn ga hyn is y chosir. Gyfra dúlich stempach ar hyn. Cha ne oran, fer gan a horan sin ha, nes i vilw tŵtio mynd y gwyl. Agus gos i yn am byn sy'n stúrig, fi sin na gŵl an hyn, gyffe med dúryd gen i enig leis yn oran sio. So sé dŵl an arat sy haun. Ai, ha sin kerst. Mae sy'n leis i sio oran a haun sé oran gyma trúag a haun gyw. Agus a mi sŵn sy'n yn y gwtio hwy i'ch yn ffwti a fi dyrf ffiws i hir tatio rwyd ag yn Jeffrey sy'n ianol y sio oran a sio. Agus fa pys na gawn chan ein stoch nach roch. Diolch mar fos sy'n byn a patreia. Ydy'r gyfyd, gyda ffyd a hawn as gyfyd gyda mran a hawn. Ys tor farch yn mynd. Agus ffym ar y cyn diolch gyfal na ffwm as y chwrw sy'n y tîn i ddedd i hela. Oedden yn chael ach o ffyrsta mar efo lawnach cer ar agus nôr sy'n i gordiw sé bodden ik jongen. Sé, agus in raun sin far a ville fyri gúl an i forst fechin i sinne chumal cho bín se goet sé dú chanil sin cho fer. For hak ma ysol. Ach selmi gyn bín in roineach geheen gyn bí seo intnioch sé Ross Whyte reinin coherem is Ross Whyte ta sin colri Alster Whyte mach riona. Agus bí eit sin Whyte in Colan i jenig in oran seo. So ha mis vind be seo ingenieur be at gaéing in de doi electronica galactronica so stoch get sinnne se blase josin e kuat tron a heol ha kuat gema ingenieur mar coherem so was ni clinch ni click die crack in de betraie birut bi blase de realjack in de show filmi. Seo at leis an orad leis a Bhàta Dhubh Dharaich.